Assalamu alaikum urmаттуу YouTube көрүүчүлөр. Biz bolsa Kırgızstandagı eng çoğ pazar Dordoy pazarına geldik. Dordoy pazar Orta Aziyadagı eng çoğ pazar jana SNG'dagı eng çoğ pazarların biri bolup sanalat. Kanam ese gettik, görölük. Dordoy pazarı bu bolsa самый центральный ряд. Здесь невозможно дойти. Урматтуу көрүүчүлөр, biz болсо центральный рядта келдик. Центральный рядта не бар экен, чоң көрөлүк. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жакта ар кандай товарлар бар. Орусиядан келген соода кылып аткан адамдар жүрүшөт. Samsi bereci, ne mi? Ne ettiren var o? Ettiren var o. What? Smoking. Smoking'tir. Бул болсо оптом саткан жерлер. Оптом саткандар эрте жабылышат. Эрте жабылышып, эрте ачылышат. Assalamu alaikum. Каяктыкы бул продукт неме? Турция? Кыргызстан эле. Так, көрсөк болот. Оптомда бул жага. Розница бересиздерби? Но канчадан беге? Но. 550. Biz hazır Восточный воротасына турабыз. Az Восточный воротасынан кирип көрөлүк. Здесь тапочки продают. Смелев татаспы? Güzel satmam bunu da. Eski pazarda. Beje hazır ne geldi? Şaka çıkıyor da bir pazar. Oğansın. 150 soma. Litrlerçi. O yarım litrler mi? 150 soma. 170. 170. No 150. 350. 350 soma. Yaxşı ekan, damlı ekan. Assalomu alaykum. Bu ne? Ko'kpiyaz mı? Yok, çırış topu. Çırış? Bu ne var? Samsağı. Ya. Ha, samsağı o. Ha, ko'k nimalar chiqib qolibdir. Jaslchalar. Naturalniy sok. Qanchadan sok baka? Sok 150. Litr, yarım litre? Şu 250 ha? Ana qimmat bo'lib ketdi, toza olamiz kilosi. Qimmat bo'lib ketadi-a?
Mana shu. Bu qayertiki? O'zbekiston, da? Хорошо. Savdangiz bo'lsin. Так, дальше ketsak. Здесь шорпа. Что пошли? Плов. Название, наверное, жазылбай қалған ұқсайды. От шашлыки. Это баранина. Bilmem ki 13 2'ni hareket olsun böyle kaldı. Неле он чекиде. Можете сразу 2 баранник поставить, я им сейчас закажу. Да. Вы с собой? Нет, кушать здесь будет, заходишь вам. Qanchadan beri odasiz? 120 so'm. O'rmoq chiqdi tezda. Akarashka 120 dan ekanda. Qanchada bor? Так, бұл жақта готовка. Эти готовкалар. Дальше кетсек, бұл жақта дағы карачки. Вот так. Шоу Дордой. Дордой базары. Садақа жаннаттың іші, садақа қол ашып береші, жақсылықтың бересі. Үміттің қоянның кіргізеді. Қазірдің жылда Бұл болса, Дордойдығы ең чоң мечіт болып саналады. Ошон маңдайындалы. На ислам товарлар сатылады. Assalamu alaikum. Көрсек. Бұл жақта кетіп түркен, жалаң. Қаяқтың тауарлары? Турция, Пакистан. Турция, Пакистан, а? Ол не екен? Бұл не? Не оқы? Черный цемент, мен алифой қошылған. Жоқ. Этус. Так. Дальше бияққа кірсек. Бұл жақта да ислам тауарлар сатылады. Ислам тауарлары сатылады екен бұл жақта. Так, бұлар нелер екен? Турецкий май капсулалар. Капсула? Май капсула. Бұл жақта только немелер сатып кесті, а? Майларды. Лечебный, да, бұлар, а? Лечебные. Медный пасталар бар. Медный пасталар, а? Немелер, масляный капсулалар бар, майлар бар. Майлар бар, а? Семеналар бар. Семеналар. Производство қаяқ? Арқыл. Арқыл, а? Ислам магазин. Ислам. Мамлекеттеріне келеді. Бізден чағал? Бізден. Ислам мамлекет. Бізден дағы шыққандар бар. Шыққандар бар, а? Әл, содаңыз болсын. Так, болантсақ. Шу машина, пресс машиналардан товарларды пресстешеді. Бұндай товарларды пресстеп. Товарларды пресстеп. Алып кетшет. Чимкент стоянка. Вот. Чимкентская стоянка.
Kafeyi almay. Geldim bana kaydı bakalım. Hem pauza alıp dursanız ben aslında onu koyayım da. Так. Турция. Вот турецкие одежды. Hurmatly görüşler, biz bolsa bu выпускту жыйынтыктайбыз. Sizlerge жагымдуу болду деп ойлойбуз. Лайк басыңыз, комментарий жазыңыз, подписканы кылыңыз. Кудай буйрса, дагы көптөгөн видеолор чыгарганга аракет кылабыз. Көрүшкөнчө